pozdrav youtuberi. Pozdrav gameri, mi ćemo danas igrati Nitro Speed. Oh yeah. Okej. Dobro. Evo. I juče cijelu noć sam igrao Need for Speed na mom PlayStationu, tako da sad sam se valjda izvežbao. I dobro, sad sam malo i pro. Igrao sam juče oko 4 sata Need for Speed. I sada znam sve kontrole, znam sve. I resetovao sam cijelu igricu. Ok. A ovo nas ne zanima. Ok. Press start button. Need for Speed. No. Da vidimo. Accept. Dobro. Znamo sve kontrole, ali sad nam se učitava. Sada čekamo 100 godina kasnije i dalje čekamo. Race around city, bla bla bla. Reset car, jedna select. A znamo bre sve, znamo na šta je nitro, znamo. Čekaj, na šta je, dobro, na početku dajemo gas. I krećemo. Ok, kao što vidimo, on nas prestiže, ali zato mi imamo nitro. Woo! Oh yeah! Oh yeah, brate! Au! Ava me lik odrao. Ej! Čekaj me! A ko ti je rekao da me prestigneš? Zbog tebe sam drugi. Mrzim te. O, vidi kakvu Hondu imamo. Ova Honda je budućnost sveta. Reklama za Hondu. Honda je budućnost sveta. Oh yeah. I nam se ništa ne čuje, da ne dobijem copyright. Ok. Skreći, polako. Sad opet skrećemo. I tu. Inače, ljudi, ima 2 kruga. Ala smo driftali. Sad gubimo. Znam. Drugi smo. Kakav drift je sad bio. Ok. Prestigni ga. Ajde, Milorade. Ajde. Ok, idemo napred. Sad ćemo da skrenemo. I ne idemo dole, zato što smo ovdje iz nekog razloga brže. Možda zbog vetra ili tako nešto. Možda vetar ide... A ne, nije. Potpuno smo isto brzi. Ok. Skreći. Power. Ok. Skreni! I ljudi, blizu smo! Oh yeah! Hvala vam puno što me podržavate, jer sam prestigao sve, baš sve, to! Oh yeah! Brate, lavno sam njih sve prestigao. Taj me jednom bio prestigao. Jer se li vidjeli, on je bio najbrži. Sada mogu da kupim, Golfa neću. Honda. Hoću im neki koji je najbrži. Peugeot 206 ne. Mazda ne. Stvari, da vidimo kakva je Mazda. Pa je kupimo Mazdu.
I ljudi, vidimo se u sljedećim epizodama. I poz!